Ағай, сіз айтып елеңіз ғой. Күреш бұл спорт тіл емес, күреш бұл жашау деп. Аны жеңем ағай. Қайратты шарға жіберер. Неге? Оқысы менен машқысын ұшақтырылатсын. Саматай, сіздің боласыңызда машқысан болу. Атын кім? Қайрат. Рашковый Турбаев. Сіз мен қиялап жүрген қыз екенсіз негізі. Мен Олимпиада чемпиондардың қолын қармап ұшырашып көрген емеспін. Сіздің қармап көрсем болады? Чемпионның қолын чемпиондар эле кармай алат. Сиз Кайрат Абдрахмановсыз ба? Ооба, мен. Конечно. Благодаря нужным людям, с правильной поддержкой, вы можете достичь больших высот и стать более популярным. Сага Олимпиада маанилүүбү же ушинтип акча тапкан маанилүүбү? Кайрат мен фанатым болчу. Далай артыма жүгүрүп жүргөн. Эгер ушул интервьюну көрүп атсам, Кайрат. Сага прием үйрөткөнгө келдим. Көрөз ким күчтүү экенин. Қайрат, бұл күрештер эле чемпион емес. Жашоодо да чемпион болуш керек, балам. Сен буйрса чемпион болосуң. Сөзсүз чемпион болосуң, балам. Белди бекен бұл. Олимпиадаға даярданабыз. Өз келечегиңди куруп, кыялдарыңды орундатпа. Күрөш деген билемден үстүнө чыгып эле бирөөнү жеңип коюш эмес. Өзүңдү жеңгенде мына чыныгы жеңишке жетесиң. Мына чыныгы мааниси күрөш. Мен үйрөткөн тактиканы унутсаң дагы экөөбүз койгон максат туппа. Даярсыңбы?